Dobro jutro, dragi moji. Doslovno je jutro, tek sam se dignula iz kreveta. Pustila sam bubicu van na dvorište. Ne vidi se ništa zbog svjetlosti. Ona papa na svom dvorištu uživa. Ja se polako protežem. Vani ptičice pjevaju, a čuje se i neko kosi travu. Uglavnom uživancija, obožavam ova jutra. Ja sam još u pidžamici i samo sam se htjela javiti prije nego odem dolje, napraviti nešto za doručak, onda ću bubu izvesti na terasu, na drugu stranu i napraviti nešto za doručak, pa se vidimo dolje. Gotovo. A sa onom korom od limuna, ostatkom što ostane, volim staviti u perilicu za suđe. To mi je frendica preporučila, savršena stvar, jer onda bolje očisti suđe i ovako ga stavim u ove pretince. Daje super miris. Idem sad posložiti neke nove stvari u kuhinji koje sam kupila. Nešto od tog možete već vidjeti tu u pozadini, ali pokazat ću vam detaljnije. Neke stvarčice, one staklene zdjelice, ako ih sjećate u vlogu što sam vam pokazivala. Sad ću ih napuniti s nekim stvarima, sa hranom, sa grickalicama, sa nekim zdravim sjemenkama. I još ću posložiti neke stvari koje sam kupila. A ono oko čega sam najviše uzbuđena je to što ću napokon posložiti u male zdjelice staklene sve začine. Znači 8 komada začina koje mislim da svako treba imati u svojoj kuhinji. Ću lijepo posložiti u ovu tu. Slatka tacna sa 2 reda koja se može micati, pa sam na to mislila poslagati. Tako da idemo to napraviti sad. Pa ću vam staviti da snima, tako da možete vidjeti što sam napravila, a onda vam poslije pokažem sve skupa. Evo ga, kutak je gotov. Začine sam posložila na ove male tacne u 2 reda. Ovo je košara za kruh koja će uskoro, nadam se, biti puno, taman sam je oprala. Ovdje sam u staklene zdjelice stavila 2 varijante. Jednu zdravu sa super zdravim bućinim sjemenkama, prefine su, od jednog OPG-a. I ovdje sam za Gorana stavila malo slatkiša, znam da baš nije popularno, ali ajde, već kad on voli. Tulipani naravno i ove super košarice što sam kupila za voće ili povrće, kako god. Što se tiče začina, stavila sam lovorov list, cimet, peršin, crvenu papriku, kim, muškatni oraščić, ovo su lanene sjemenke i ovo su čija sjemenke. Lanene i čije sam stavila samo zato što sam zaboravila još koja 2 super začina bi mogla imati. Htjela bih imati bosiljak, ali u teglici, ovako recimo kako imam mentu. Tako da, pišite mi koja bi još 2 začina mogla staviti umjesto čija i lana, koji nisu uopće začini, nego sam ih tek toliko stavila. Šta bi još trebala imati u svojoj kuhinji? Kažem bosiljak, to ću sigurno imati, ali živi. I eto, vi mi preporučite šta mi još treba. I naravno, kako vam se sviđa moj kutak. Stigao mi je Bracek u posjetu ponovno i danas radimo nešto jako fino. Kao po dobrom starom običaju, on se neće snimat. Da, tu uvijek gleda u mene i šta vam kažem. Jednostavno čovjek ne voli kameru. Ali dobro, bitno je to da ćemo raditi sushi i pokazat ćemo vam cijeli postupak. Meni je prvi put da radim, njemu nije, pa navodno zna što radi, sad ćemo vidjeti. I onak, pokazivat ćemo vam cijeli postupak, pa se nadam da ćete i vi probati doma. Pa, krenimo! Kamera ide,
Može. Za početak ispiremo rižu, cijeđenje i tako par puta ponovimo postupak. Nakon što smo 4-5 puta isprali rižu u hladnoj vodi, slijedi namakanje i koristimo ovu rižu za suši. Sada pustimo rižu da se namače nekih pol sata. Evo ga, nakon pola sata riža je upila vodu, vidite kako je bijela i spremna je za kuhanje. Uskoro je gotova, još samo par minuta. Sada radimo smjes u kojem ćemo preliti rižu od rižinog octa, soli i šećera. Ovdje imamo alge. Prvo radimo dimljeni losos, maki. Znači ovo je alga, glatka strana i hrapava strana. Riža ide u hrapavu stranu. Ajme, kako se to radi. Dakle, ljudi, ne mogu disat. Ubili smo se. Od sušija, znači, bio je fenomenalan. Kad sam vam rekla da moj brat zna šta radi, nisam znala činjenicu da mu je tek 3. put ikada da radi suši. Tako da ovo je bio 3. put njegov. I ja mislim da je savršeno napravio, doslovno okus koji iz restorana, wow. Iskreno ja se ne bi tog primala, mislim da je prezahtjevno i prenaporno za mene, ali hvala Bogu imam njega za neke stvari koje se meni ne daju raditi. Nadam se da se vama svidjelo i da ste uspjeli pokupiti barem nešto ako ćete se upuštati u to. A ja sam samo htjela napraviti odjavu za ovaj video i reći vam da napokon
Ljudi, napokon ide house tour idućeg puta. Yeah! Napokon vam mogu obećati da iduću nedjelju ide house tour napokon. Morate i meni oprostiti što nije išla ranije jer moralo je doći sve ono što si je Sonja zamislila. Mora biti onako kako sam si ja zabrijala u glavu. Još detalji nisu gotovi, još to nije to, ali pokazat ću vam sve napokon i bit će vrlo pristojno, a ja ću onda dorađivati sve stvari. Ako će vas zanimati, napravit ću vam posebni tur za određenu prostoriju ili nešto, a onda napokon kad ja sve skroz završim, tipa kad bude vrt gotov i kad svi detalji u stanu budu gotovi, mogu napraviti updated house tour, stvarno nije problem, tako da iduću nedjelju se gledamo napokon u house tour. A do tad, naravno, ne zaboravite me popratiti ovdje na YouTubeu i na Instagramu, TikToku, bit će super raznih sadržaja, tako da vidimo se na svim društvenim mrežama. Hvala vam još jednom što ste bili dio ovog videa i vidimo se iduću nedjelju. Šaljem puse.